Exciting nih. First time na ako mag-career talk actually. If you represent your life journey in symbols, then what's it? If you would represent your life, our lives with a symbol, what's it? With a symbol. Grabe nga ba siya pang... Sir, ito sa ano, sir? Hindi, ikaw na kung kang sweldo. Kung kang sweldo. Ikaw muna diha. Hi! What's up? Nami karon sa Rosevale School. First time na ako dani actually. Invite ko sa akong wife si, syempre, sister, si Kendy Loi. Madrilehos man ko na sa sauna. Idol ka na ako nga singer sauna. Sa wife si grabing nga singer sikat kina siya tanan. Karon wala na gyud ko mabuhat kay tungod kay iya kong gi-invite dani kailangan ko nga kanang magpakitang gilas ko nga amigo ba ami. So dapat ko hire na siya, di dapat magpa-hire po ko gamay. Kayla sa Rabi. Hi, Jamie. Senior high school teacher. Hello, Max. Hello, Max. Okay. Hello, I'm Demi. I'm Maria. Maria. And of course, Lloyd. Lawrence. Abi ko mura magkuko Martin dool sa John Lloyd. Ayan, si Ma'am Kendy, bye. Pero niya magkita-kits ra gyapon ta. Unsa atong gibuhat na ni? Unsa akong gibuhat na ni Ma'am? Mag-career talk si sir. At least na starring mo primero pa lang sa atong vlog. So meaning daghan na kayo muta na ani kay naman mo. Na si John Lloyd pa gyud. Say may tapos sa career orientation, murag mag-share lang ko about sa kuno. Ano sila vlog, sir? Pwede sa vlog, pwede po sa pagka-DJ o pagka-model, di ba? Murag dili ka gato, ma'am. Bani ko ninyo sa akong vlog. Katong wala pa naka-subscribe, subscribe na dito. Subscribe. Click here. Ang barangay gwapo ng Rosevale. Yes, what's up? What's your name? What's up? My name is Mamat Kaskara. Anton Gamba. Ang unsa nga artista? Capital Food Junior ba? Rabbit Turbo Jr. Napay mga barangay gwapo na niyo. Oh. Ethan_Bienton. Ito na daw sa taas. Exciting ni. First time na ako mag-career talk actually. For sure, you will learn things not only about your career, but also life lessons that will help you reach and make a difference. Our visual artist for today, Mr. Michael E. Bao, an online accountant. Let us all welcome Mr. Richard Artiaga Bermuda Jr., certified public accountant. He has been a lawyer for 29 years. Let us all welcome the father of our dear teacher, Miss Jamie, Attorney Elmer A. Villalobos. An Assistant Director of Nursing for Alameda Healthcare System. Let us all welcome KUTAW Questionnaire. Is a media broadcaster, a DJ, a radio DJ from MOR, a host, YouTuber, videographer, graphic artist. Let's all welcome Romel Master Poppy Alaba. Kasi ganun mas ipili sa inyo din. So why do you want to choose a career? What's the consideration in choosing a career? I really want to do great things. I grew up with no parents. Oh God, I grew up with no parents, and we lived in a very poor situation. So let's welcome our second speaker for this group, Master Poppy. Hello. Hi. Hello. Kailan mo na ako? Wala no? Sikat.
Master Bobby din, madugan ninyo sa MOR 91.9 basta MOR. Oo, namin na. Hindi mo karoon sa panahon ng YouTube channel. Subscribe! Actually, muna akong giani-nali para makasubscribe mo. Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Knock. Alaba. Do you believe in love? Alaba. Okay, wala ka. Kinsa gusto mo yung mga artista? Mga maids, be fulfilled and love everything that you do always. Do you want to be rich or do you want to make an impact? Sana all. Sabi ni Jim Carrey, I wish everyone could get rich and famous and have everything they ever dreamed of. If dreamed of, so they would know that's not the answer. Alright, questions about their careers, ha? Careers, man! If you represent your life journey in a symbols, then what's it? If you would represent your life, our lives with a symbol, what's it? With a symbol. Grabe ka ba siya pang Miss Universe? Thank you for the wonderful question. Sir, ikaw sa ano, sir? Hindi, ikaw nakongkay kang sweldo. Nakongkay kang sweldo. Ikaw wala diha. Consider ko, if I would represent my life as a symbol, it would be sunset. Second word? Yeah, sunset was really I represented my life. Parang gusto na makita ko within the day, but the sunset is always beautiful. The sunset is always beautiful. Ikaw, sir, answer mo ba? Ako na, sir. I believe that camera, because in the camera you can edit. Like a camera na gusto ni mo ingani, you can have that, pero kung dili siya effective, pwede na po ni mo i-retake. Or ganun. So parang ganun. Grabe ka wisdom ba? Subscribe! Subscribe! $1 million question. Hala. Yung YouTube channel. Alright. Master Poppy lang. Master space P-O-P-I. Hindi nga guys. Ayun ang mga student kay participative. Okay, so once again, thank you so much to our lovely guest speakers. And then let's give them a round of applause, please. We will keep your glory.
Master Poppy. Sir, Sir Richard, ginaglisod makakaroon sa ako, ilang pagsabot. Participative naman. Oo. May makakainama ka sa in-between sa millennials o sa... Sa to? Masyado man ang pagdalagyapan. Lagi, ginatry. Very fun. Ginatry lang ako. Seryoso mo ko gamay. Ikaw kay... Lagi ka mo Bulatik. So mo lang sa to mga mix, thank you kay Miss Kendy, thank you thank you for invite. Thank you. thank you for inspiring our students. I hope na-inspire sila kay For sure. As kay, you can see, they're very behave after. Pero na-inspire sila sa imong tanaw. sa akong tanaw. Na-effective ba ang among mga kuan ni Sir Richard? First time to mabihave kay sila after. Oh. I think they realize na pag they have to decide now to live their lives. Because sa mga edad sometimes wala pa kaayo no. Ali. Ali nagulat siya. Gibutan ni mo sa tubig. O ako gikan ganina may imong school bus. Wala na imong school bus? Wala. Dapat may imo ng school bus kung dili piki na. Iuli lang nimo sa ako kay imo na akong school bus. Ayaw. So sa imong realization. Di pa asa, hindi mo ko. Yan, bagus siya. Di pa asa. Gibutan gid niya sa baso, gibasa gid niya para mahimo ng school bus. Wa ko kato nga moto day siya. Bye Ma'am Nix. Bye. So, mora sa to mga mix, I hope nag-enjoy mo. First time ko na ako nag-discuss with mga estudyante. Hopefully naka-inspire ta no, mas mupa ng ilang career, mas ma-better pagid sila, mas the best pagid ang ilang mahimo unta nga in the future ng silang careers. And to the Rosevale School, God bless sa inyong pag-decide o sa inyong pag-pursue sa inyong big dreams. Okay? So please subscribe sa wala pa naka-subscribe. Ingon pa sa mga taga Rosevale. May paglikay-likayan mo na lang ang mga taong gasakit-sakit na lang sa imong dughan. Para nga mabuhi pa ka, ikaw ang hari bay, siya ang corona. Ako lagi ang hari, siya ang corona. Tama. Pero kung bupatong na siya sa akong ulo, akong lawas galuya, galuya. Lami kaayo, busigop, ug lauya. Nganong ma-inlove man ka nga bay